Maksud batin nasib lupa bertaturi lam arba'in menanekun le Ghazali wajib pateh dumu kalaf jipu jio sagai bejibita obat tubuh pertama fon hubut ta'am yakni sangat kemasakan mabuk makanan lazat. Yang kedua syarihul kalam letak narib dan faidah dan manfaat yang namagrid kelhe ghadab yakni bengeh hati gata keput hasud dengki ku purangui gata kelimang krip serta gasih keharta keenam kasih kemegahan dalam dunia. Yang ketujuh gasih ke dunia buta ingat. Yang ke puncak kejahatan kun Muhammad. Yang ke-8 dekabo gata perayak rawa atuh makhluk Tuhan esadung berangsa si kurang ujab yakni hirun gata kedawa tang dan lain lagi gata dalam nangra siplo ria ubud amai dan ikhlas amai ta pubut semata-mata kan karena Allah. Itu enek ya janam kia dilbar kya setersukia menek kya janam kia dilbar kya setersukia rasa प्यार मंगा दिल से करार मंगा मुझे रकम में छुपा दे मेरी जान वाले वाले pedang sembahyang kan kebimbang putih mang megah perintah Allah kepada getanya hamba limang bahwa metente dalam si urawa si berangkasa lam nangra wajib tajaga si berangkasa lam nangra tingai sembahyang wajib tariwang barang kajan wajib tagada ura jumaat dum umat ja sujud malingkan lamit ane amit ngan kaum nisa 7 ton anak Nayu sembahyang menangkit haibang nayu puasa karena anak amanah Tuhan haibang benana jaga haibang benana jaga bacut raya neparuh ublang yang agam haibang yugulam raga benejo cangkoi serta parang sayang didikan hana sayang didikan hana bacut raya neparuh ublang yang inang haibang neyu semula benejo saduap kapade lamblang sayang ilme hana sayang ilme hana andum nabi buddha turiwai insan 25 yang tersebut dalam Al-Quran
pertama fon wahai kaum Nabi Adam, yang keentu bandum Nabi wahai insan, yang kedua hai saudara Nabi Idris, lam syuruga dalam mata netok iblis, lena bina masa tafan nepegat kapai, nepe kenan bala tentera jeneh bekai put Nabi Hud, limang saleh nam Ibrahim, tat mulia tat gemaseh perang Halim, tujuh Nabi Lut, 8 Ishak dan Ismail, yo di Mina ayah nasihan Lut sikin, 10 Harun, 11 Musa an Imran, Bukit Tursina dronah marid dengan Tuhan, 12 Daud lemah lembut mangatatsu, iyang jine hana jadah tedang laju temakel heblah, jinolan pegah Nabi Zulkifli, aputlah Sulaiman karunia Tuhan pangkat tinggi, kelimang belah Nabi Ilyas lon pegah jinawa, 16 Yusuf bulun pengutat samlako, Nabi Yusuf rupa cantik ibahati, pungo Zulaikha purmo raja nanggro Mesir, 12 Syu'ib umur tatib sepot mata, yang jo tungkat ke mukjizat Nabi Musa, ke-18 jinolan pegah Nabi Zakaria, Nabi Ayub, Nabi Ilyasa, Nabi Yahya, 22 hai saudara Nabi Yaakob, 20 hai Nabi Yunus lang perut engkau, 20 put jinolan pegah Nabi Isa, anak Maryam karunia Tuhan hana bapa, 25 wahai kaum rakan mertua Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa anu Abdullah. Kenapa berzina itu haram? Karena itu cara binatang. Kenapa mencuri juga haram? Karena merugikan orang. Kenapa semua yang asyik-asyik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Itulah perangkap setan, umpannya dialah bermacam-macam kesenangan. Biasanya sudah biasa, setiap yang akan merugikan sepintas selalu menguntungkan. Biasanya sudah biasa, setiap yang akan menyesatkan sepintas selalu menyenangkan. Begitu caranya setan menggoda kita, dihiasinya dosa dengan bunga dunia. Hehehe, imma ba'du, dengar laju lonboh nadam, sifat 20 merna bero anu Islam sayang hanjut, hai tengkucut sifat 20 dunia akhirat bahadarat sahanro. Pertama fon harta wujud citna Tuhan, kedua kidam cilam kanakan dilatan, kelebaka wajib Allah kekai sabe dari awai hingga dudawahana akhi, mukhalafatuhu lil hawadeh temayang keput hana saban pogetanyongan pun nejut. Yang kelimang qiyamuhu binafsi, hana muhajat
tempat dudangan tempat tema yang keenam wahdaniyah nama sifat wajib sirawa pogetanyakan dua lepo atas kehancuran iman dan akhlak di tengah penghuni bumi durhaka. Telah lahir ke dunia seorang hamba yang mulia, Nabi Muhammad afdalil mursalin. Engkau rengkuh dunia penuh dosa, engkau gigit umat kemungkaran, disitulah ia jalankan perintah Allah. Nabi Muhammad uswatul hasani di atas kehancuran iman dan akhlak di tengah penghuni bumi durhaka. Telah lahir ke dunia seorang hamba yang mulia, Nabi Muhammad afdalil mursalin. Syabihuka badrul laili bal anta anwaru wa wajhuka min ma'in malahatin yakturu. Rupamu ya Rasulullah lebih indah ban bulan terang, rupamu la megemilang tam seimun cahaya bandrang. Fayazi natat dunia wa yaghayatal muna faman zallazi fi mis liwajhika yanduru. Wahai perhiasan dunia, wahai yang maksud sampau dan solain mesegata paduman sadum berangso. Famawa ladat hawa min sulbi adama wala fi jannatil khul dimisnaka akharu. Dan mu'anu ule hawa bajir gata sulbi adam dan solain mesegata lam suruga khuldi makam. Wa awaluhu samsun wasani kawakibu wasali badrun munirun mudawwaru waruka kafurun wa khumsukal ambaru wa sudusuka yakutun wa bakikal jauharu. La ilaha illallah riuk bicahlam jeruju mogoh alim ba'da minah tabut surah jawonahu puan. Alihai ane metongkat kuya musudiba perahu laung. Dahai adik mutitik dua tema huruf sama ji elin tung lagi tungkak orang duha ba perahu laung dah mutitik dua sa lagi ji elin jimhaka kenang tat lagai tinju ulengan puji catung. Dai zai mu pingko duduk meranyau adawa dan adun musediora parang cah durawa umpama zau parang cah utun sin dengan sin megigo lagi gagajongan kokoh papun saat dengan dat rakan metua badat begagah ule jihruhung da dengan da umpama lantui menan kegekele urang zaman dengan gen polem metua kehababa tersenyum temadi panas sabot titik kapai adik dua temeng non terlintung medalum titik. Wahai adik mubungko udung di haelu nyantu beli abe meselam alih rampagokrat pinang. Kau langit ada matahari bersinar menerangi bumi, cahayanya yang tajam menembus kegelapan menerangi seluruh alam. Di bumi ada para nabi utusan Rabbul Izzati membawa kebenaran menghancur kezaliman petunjuk jalan keselamatan. Nabi Muhammad Nabi akhirul zaman rahmah bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama
Di tengah malam gelap gulita, Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai muslimin muslimat, sampaikan solawat salam. Di langit ada matahari, taat batin nasib lupu ulun bayan. Ya ani sifut perangi gata kepujian Bandung tanyau kamu sifut ngan sifutnya dum tersare betapa so dum sifutnya dalam hati sata tobat ngan syarat kena ulama tinggai maksud sekalian yang pertama yang kedua menyesai gata but yang lalu keleh janji hari wangle selama umur Puna taca dum ataga pulang mendum lake maah mun eta bayuyum ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi ya ilahi surga firdausi kelontan ahli sebab le dausa yang lo nepubut malam dan hari sebab le dausa yang lo nepubut malam dan hari tetapi lon haelon tan apoi jahimi sebab tak seum ngan mutama tutong sekali sebab tak seum ngan mutama tutong sekali fahabuli tau batau waghfir zunubi fa innaka ghafirud dzambin adimi nabi kulun welan tabar wa ya ilahi de ampun dosa kulun wahai ya rabbi de ampun dosa kulun wahai ya rabbi. Islam tetap tinggi, Tuhan janji walau dihasut didengki Allah lindungi masyai to nei magale hasi jab se beka maine tujhko mujhko syairi yar gei. Islam tetap tinggi kyare kyana मैंने सुना का मगर क्या रे क्या है जो मुझको नहीं की खबर क्या रे क्या ना मैंने सुना का मगर क्या रे क्या है जो मुझको नहीं की खबर मैं तो उलझा रहा आजलों की पेहा दोस्तों में रहा दुश्मनों की पेहा मैं दुश्मन तो नहीं मगर हंसी जब से बेका मैंने तुझको मुझको शायरी यार गई. Islam tetap tinggi, Tuhan janji walau dihasut didengki Allah lindungi. Islam tetap tinggi.